Swastiastu, inggih alit-alit kelas 5 sareng sami punapi gatra. Apa kabar? Mogi-mogi sami kena rahayu. Semoga semua dalam keadaan sehat. Tugas niki Ibu sampun ngaturang pepelajaran ini anggah ungguhing basa Bali. Napi ini ke undakan-undakan ring sejeroning bahasa Bali ya, tingkatan-tingkatan dalam bahasa Bali. Nah, sane mangkin Ibu jagi ngaturang pepelajaran lanturang ini anggah ungguhin bahasa Bali, inggih punika anggah ungguhin kruna miwah lengkara bahasa Bali. Nah, pertama jagi jelasan Bu ini anggah ungguhin kruna bahasa Bali. Nah, napi nika kruna? Nggih, kruna nika ring bahasa Indonesia kebaos kata. Nggih, kruna nika bahasa Indonesiane kata. Nah, manut wirasanya nih, kruna-kruna bahasa Bali punika kepah dados pitung soroh. Jadi kata-kata bahasa Bali dalam anggah ungguhin kruna bahasa Bali dibagi menjadi 7. Nah, sane pertama nika kruna alus singgih. Nah, biasanya niki kesingkat ASI. Niki sampun wenten ring buku alit-alite halaman kali likur nggih, halaman 22. Alit-alite waca nika sambil miragiang penjelasan Ibu nggih. Nah, napi nika kruna alus singgih, kruna alus sane keanggen nyinggihang sang singgih. Jadi digunakan untuk menghormati orang yang kedudukannya lebih tinggi. Jadi kalau kita berbicara dengan orang yang kedudukannya lebih tinggi, napi contohnya nika soroh triwangsa nggih, brahmana, ksatria, wesya nika patut diraga nganggen alus singgih, kruna alus singgih. Nah, niki sampun wenten ring buku cingain halaman kali likur, upami kruna andapne mati, sorne nika padam alus singgihne sedo nggih. Napi malih mobot nika kruna alus singgih ide dane, manggihin mepesengan miwasane lianan nggih. Kaping kalih kruna alus sor, biasane kesingkat aso. Napi nika kruna alus sor, kruna bahasa Bali sane mewirasa alus keanggen ngesorang raga utawi anake tiosan sane linggihnyane sor utawi andap. Jadi kruna alus sor ini kata-kata bahasa Bali yang alus tapi digunakan untuk merendahkan diri sendiri atau orang lain yang kedudukannya rendah ya. Misalnya kruna alus sor napi padem, nika artine mati nggih. Andapne mati, alus sorne padem, alus singgihne sedo. Upami malih ngenceh, andapne ngenceh, bahasa biasane ngenceh nggih. Alus sorne mebanyu, alus singgihne meware. Ngingeh, alus sorne miragi, alus singgihne mireng nggih muasane lianan. Kaping 3 wenten kruna alus madya utawi kesingkat ama. Niki kruna bahasa alus sane rasa basanyane megenah ring pantaraning alus singgih miwah alus sor. Jadi ini bahasa Bali alus yang letaknya di tengah-tengah antara alus singgih dan alus sor. Jadi ini bahasa Bali alus tapi kurang baik kalau dipakai ya. Kirang becik niki yening anggen membawa-baosan. Upami nggih, biasanya kruna alus madya ini katanya disingkat-singkat. Titiang jadi tiang, sampun jadi ampun nika. Napi malih inggih dadosne nggih nika alus madya, puniki punika dadi niki nika disingkat-singkat nika kruna alus madya nggih. Terus kaping 4 wenten kruna alus mider kesingkat ami nggih. Alus mider niki kruna alus sane rasa basanyane meduwe wiguna kekalih. Jadi kegunaannya dua ya.
dados kaanggen nyinggihang sang singgih miwah kaanggen ngesorang sangsor. Jadi bisa dipakai oleh orang yang kedudukannya tinggi maupun orang yang kedudukannya rendah. Iko alus mider upami kruna napi uning. Ide uning, titiang uning. Nah, niko uning niko alus mider bisa dipakai oleh orang kedudukannya tinggi maupun yang lebih rendah. Nggih. Tapi malih lali, ane artine engsap nggih lali, ide lali, titiang lali, padeh niko. Ide sareng titiang dados nganggen kruna lali, berarti lali niko kruna alus mider nggih. Nomor 5 wenten kruna andap utawi kepare. Nggih nika basa Bali biasa nggih. Rasa basanyane endep, nenten alus miwah nenten kasar. Nggih biasanya digunakan ketika kita berbicara dengan orang yang kedudukannya sama nggih. Wangsane sama niko biasane nganggen kruna andap utawi basa Bali biasa. Upami napi kruna andap suba, mare, dingeh, ngigel, teka, menceh niko kruna andap ya. Nah, kaping 6 wonten kruna kasar. Nggih kruna kasar puniki kruna-kruna basa Bali sane rasa basanyane kaon. Jadi jelek ya jika dipakai ini menggunakan kata kasar ini tidak bagus ya. Dan biasanya dipakai ketika sedang marah, sedang bermusuhan, sedang bertengkar. Niko nganggen kruna kasar. Napi contohnya kruna kasar? Bangke, ngama, ake, ibe, pete, medem niko kruna kasar. Nggih. Kaping untat wenten kruna mider. Nah, napi binane alus mider ngajak kruna mider. Nah, yen alus mider nika wenten wangun andap ne. Yen kruna mider nika wantah mederbe wangun wantah asiki ya, hanya mempunyai bentuk kata itu saja ya, satu kata itu saja. Misalnya kata kijo terwenten alus ne nyongkok, ida nyongkok, titiang nyongkok, nyongkok nika kruna mider terwenten tidak ada bentuk kata lainnya ya. Bunter, sendeh, sepatu, tembok, celana, radio niko sami madan kruna mider, hanya memiliki satu bentuk kata, tidak ada bentuk alusnya ya. Nah, niko inde anggah ungguhin kruna basa Bali sampun wenten ring buku alit-alite niko wacen-wacen nggih. Mangkin lanturang Bu inde anggah ungguhin lengkara basa Bali. Nah, wau anggah ungguhin kruna utawi kata, makin anggah ungguhin lengkara utawi kalimat. Nah, wau ring anggah ungguhin kruna kepah dados pitung soro, nanging ring anggah ungguhin lengkara basa Bali kepah dados nenem. Nggih. Nenem ada 6. Napi manten wenten lengkara alus singgih, lengkara alus sor, lengkara alus madya, lengkara alus mider, lengkara andap miwah kaping untat wenten lengkara kasar. Nggih. Ka pertama jelasang Bu indik lengkara alus singgih. Nah, napi nika lengkara alus singgih nika lengkara basa Bali sane kaanggen nyinggihang sang singgih. Elingang manten ceciren utama lengkara alus singgih punika nganggen kruna pengentos ide, ratu, dane. Nah, jadi ingat saja ciri utama lengkara alus singgih itu menggunakan kata ganti orang seperti ide, ratu, dan dane. Kalau sudah ada kata ide, ratu, dane pasti nika lengkara alus singgih. Contohnya upami nggih ide sampun mireng orti. Nah, kuno ide berarti niki lengkara alus singgih ya. Kaping kalih wenten lengkara alus sor. Nah, niki
Keanggen lengkara sane keanggen ngesorang rage utawi ngesorang anak tiosan sane linggih nyane sorat. Elingang manten, ceciren utama medaging kruno pengentos titiang ipun. Titiang itu saya, ipun itu dia ya. Titiang ipun. Kalau sudah menggunakan kata ganti orang titiang, ipun pasti lengkara alus sor. Upami ipun sampun miragi orti. Ya, wau ide sampun mireng orti. Ide lengkara alus inggih, ipun lengkara alus sor. Ipun sampun miragi orti inggih. Mangken kaping 3 wenten lengkara alus madya. Lengkara alus madya puniki lengkara basa Bali sane medarbe wirasa mekanten kirang alus utawi kantun madya. Jadi kalimat bahasa Bali yang kurang alus, masih di tengah-tengah antara alus inggih dan alus sor. Biasanya medaging kruno ane singkat-singkat. Tur ceciren utamane medaging kruno pengentos tiang jero ragane nika nggih. Kan patutnya titiang nanging ring alus madya dados tiang nggih. Contoh tiang ampun miragi orti. Yen sane becik kan titiang sampun miragi orti. Nanging yen sekadi niki tiang ampun miragi orti. Patut niki dadosnya lengkara alus madya di tengah-tengah dia ya. Terus wenten lengkara alus mider. Nah, lengkara alus mider puniki lengkara sane keanggen mebaos oleh sang keiring mebaos. Ceciren utama lengkara alus mider puniki mendaging kruno pengentos iraga druene nggih. Jadi kalau sudah ada kata ganti iraga druene nika pasti lengkara alus mider. Contohnya napi? Ngiring iraga ngastiti ring yang widi. Nah, kruno iraga, wenten kruno iraga. Arti niki termasuk ring lengkara alus mider. Terus wenten lengkara andap. Nggih. Niki mederbe wirasa biasa ya. Nenten kasar, nenten alus. Ceciren utamane napi? Medaging kruno pengentos icang. Iyang nggih, niki salah ngetik Ibu. Iyang, nyai, cai, raga, beno, bape, meme, muah sane lianan. Nah, yen sampun medaging kruno pengentos niki pasti lengkara andap. Contohne upami iyang subuh ningeh orte ya, iyang subuh ningeh orte berarti niki medaging kruno iyang, kruno pengentos iyang niki termasuk ring lengkara andap. Nah, kaping 4 wenten lengkara kasar. Niki lengkara sane meduwe wirasa kaon jadi jelek ya. Dan biasane ceciren utamane medaging kruno pengentos ibe, ake, kai, cicinge, polone, bangsat nika lengkara kasar. Upami napi? Apang bangke polone. Nah, nika lengkara kasar. Rasa bahasanya kaon ya, tidak baik dan biasanya digunakan ketika sedang marah, sedang bertengkar nika lengkara kasar nggih. Nika wau materi ini anggah ungguhin krune miwah lengkara basa Bali. Niki wenten ring halaman 12 nyantos halaman 6 nggih. Jadi dari halaman 22 sampai 26 anak-anak silahkan baca-baca lagi sambil juga mendengarkan penjelasan Ibu ini ya. Nah, sane mangkin Ibu jadi nguehin soal. Jadi Ibu akan memberikan soal. Ini niki wenten dase soal nggih. Ibu buat soal sendiri, tidak ada di buku, wenten ring buku nggih. Iki wenten dase lengkara. Ada 10 kalimat. Anak-anak memilih apakah kalimat ini termasuk alus inggih, alus sor, alus madya, alus mider, andap, napi, kasar. Jadi anak-anak
tulis 10 kalimat ini, kemudian anak-anak jawab apakah kalimat ini termasuk alus singgih, alus madya, alus sor, alus mider, andap, napi kasar. Nih, contoh nomor 1. I meme ngae bubuh. Nah, niki termasuk lengkara napi? Jawab. Upami ki termasuk lengkara i meme berarti andap. Berarti i meme ngae bubuh niki jawabannya lengkara andap. Ya. Gitu. Ya, nomor 1 Ibu kasih contoh. Makin nomor kalih ide kantun merayunan ring pewaregan. Niki lengkara napi. Nomor 3 ipun sampun nunas iwau. Lengkara napi. Nggih, nomor 4 tiang ampun ngaryanin PR. Niki lengkara napi. Nomor 5 icang meli taluh di peken. Nomor 6 irage patut ngerajegang budaya Baline. Nomor 7 depang suba apang bangko polone. Nah, nomor kutus dane sampun lingsir nenten mresidang memargi. Nomor sio titiang miragiang orti ring radio. Nomor dasa bapa luas kecari. Nah, 10 kalimat ini anak-anak tentukan apakah ini termasuk kalimat alus singgih, alus madya, alus sor, alus mider, andap, napi kasar. Nggih. Nggih wanta asa punika materi rahinane mangkin. Ini wenten iwang atur Ibu. Pilih ngetik Ibu nunas ampura nggih puputang Ibu antuk parama santi. Om santi santi santi. Om.